تماشاوانên Çarpelmedya êvar baş, hûn bi xêr hatin bernameyekî me bernameyekî nû Êroperên Rojava. Îro mêvanê min mêvanekî giranbuha Doktor Qedrî Cemîl, Serokê Partiya Biyana Gel, her wiha rêveberiya aniya rêzgarkirin û bihortinê li Sûrî û her wiha jî serokê Moskoyê masayê Moskoyê ê opozisyona Sûrî. Tu bi xêr hatî Doktor? دكتور قدري جميل، اهلا وسهلا فيك. انا جدا جدا سعيده اليوم باللقاء. از gelek kêfxweşim ku tu îro mêvanê min be êvar baş. روج باش اولا، ثانيا انا سعيد اكثر روج باش برî her tiştî lê adida jî rastî her tîtînê gelekî kêfxweşim. دکتۆرە هێژە hûn dizanin Çarpelmedya bi zimanê Kurdî diweşîne. Ji ber ku temaşevanên me piraniya wan Kurdên Bakur in, siyasetmedarin û dixwazin bûyerên Sûrî bi giştî û bûyerên Rojava bi taybetî ji çav kaniyekî bêteref û serbixwe agehdar bin. Lêbelê imkanê wan tune ku medya Erebî bişopînin. Ji bo vê çendê gelek temaşevanên me nikarin îşev li bernameyê me binerin distûra we bê ez ê ji wan re bibêjim ku em ê dûvira vê bernameyê xwe wergerînin bi distûra te 2 deqe hene. البرنامج مانو بالكردي وما في ترجمه، ولكن انا هلا راح تسمح لي بس اوعدهم بانه حنترجم اللقاء وقريبا جدا حنرجع ننشره على Çarpelmedya. Temaşevanên me hêja em dizanin ev çend roj hûn mesaj û telefon ji me re dikin û dibêjin xemgîniya xwe nîşan didin ji ber ku ev bernameyê me wê bi Erebî be. Mixabin yanî hûn dizanin weka gelek Kurdên Şamê de bi zimanê Kurdî nikarin xwe bînin ziman her weka Kurdên Îstenbolê û Diyarbekirê ji ber ku eger hinca me bi Kurdî jî bizanibin ew Kurdiya wan têr nake ji bo ku xwe bînin ziman di alê yan diwarê siyasî ye. Ji bo vê çendê îro mêvanê me ji xwe wê bi Erebî bipeyive û em ê dûvira ev bernameyê jî soz didin we em ê bi Kurdî biweşînin. Ji xwe îro jî ev weşana me weke dublaj em dikin bi imkanên xwe ê hindik me wiha kiriye me dublaj kiriye em hêvî dikin ku hûn jî weke ku bi yanî nûsxeyê orîjînal bi vê rengî de hûn ê lê guhdar bibin û jê zewqê bibînin. Êdî em ê dest pê bikin hin yanî Erebî wê baş dibe û em ê dublaja wê bi Kurdî bêjin. Îjar ez dest pê kirin Doktorê Birêz me behsa Kurdê Bakur kiriye ev min tînin jî ku ez behsa malbata we bikim. Malbata te orîjî yanî hûn ji serî de ji Amedê hatine dabîra te di 1912 li zanîngehên Ewropa xwendiye û her wiha di 1934 de hatiye Şamê de û wir bû serokê Xwêbûnê. Bavê te jî di 1954 de bû parlamenterê li Sûrî. Êwe xwe jî di nav dibistanên êtaybet we xwendiye û bi zimanê Fransî we perwerde diye. Ew ketine van dibistana jî tenê ji bo malbatên burjwazî malbatên bi nav û deng ê aristokratin jî destê zarokê wan dikeve. Çima ez vî navê dibêjim? Ji ber ku ev beriya demekî çend hebke fatiyên opozisyona Sûrî derketine û gotin gelê Kurd çi ye? Kurd nîvê wan qurbat e, nîvê wan boyejîn e, hinek qismekî ji wana de garsonên qehwe ne û falan Kurd netu tiştê. Lêberê malbata te û hebûna te nîşan dide ku ev tiştê ku dibêjin tiştekî ne rast e. Ez dixwazim vî navê bêjim. Çawa di 14 saliya xwe de hûn zarokê malbatekî Kurdperwer e û burjwazî ye heta aristokratî
شو هون بر بفكرة انترناسيوناليزم وكومونيزم تشونا؟ اول شيء جدي التقى مع لينين بلوزان سنه 1913. وای از جواره چند چیروکان بیشم آیا کم با پیرمند 1913 ده لنین دیت بو هندی کس بدانم با پیرمند جکسین مارکسیست و شورشگر حد دکر تکلیاوی بخالد بگداش ده استک بلند بو با پیرمند نه مارکسیست بو لدما بهیست واسکت من الپارتیا کمونیست من منکر و جم پرسی یلو راست تگویی اندامه به پارتیه من گوت اره گوت کوری من دما کنان لمال تنبه تچاو لخلق براب بکه من جيرا قوت بابو ما جيرا بابو دقوت قوت بابو ام گهشتن زمانكي دما ام نكاره بنجي هر كسي را نام پیدا بكن ام جي ناخد فري حتى بني لمن ناري يكي كاريزماتيك بو يا ابني قوت تمام في خبز تكتنا بارتيه لي روجا كي ببهيسم تقا باش داويتيه يان خيانت بهوالي خوارك كريه نا استناز بكن و نجي تمن ناس بكن الجميع ev yek çîrok bû. Yadin dixwazim bêjim ku bandora babo li ser fikr û ramanên min yên polîtîk gelek çêbûye. Koma pirtûkên çep ewî dida min, da ez bixwînim. Ji wê rojê de min hewl dida ez pirtûkan daqurtînim. لا بعرفك ولا بتعرف Van pirtûkan li ser hebûn û şexsiyeta min ya siyasî bandorek mezin kiriye. ماشي Aniha hinek Kurdên qewmî dibêjin bi vî awayî tu xizmeta netewa xwe nake. Lê biya min bi vî awayî wê hemû pirsgirêk ya Kurdî jî di nav de li Sûrî çareser bidin. Bi qenaeta min hemû xebatên di çerçeva teng de wê netîceyên fireh bi xwe re neyne. Tecrübeyan îspat kiriye. على بكير Erê te bi nav kir ku ez ji malbatek arîstokrat têm, lê gelek ferdên malbata min bi taybetî bavê min şoreşger bû û heta dawî xizmeta gelê xwe kirine. يا اخي Kalkê min her tiştê xwe sermayedariya xwe ji bo doza xwe xerç kir من اجل û dema wefat kir feqîr bû. سيحل المشاكل كلياتها بما فيه مشاكل القوميات. Weke Lenin gotiye li ser Engels peyviye dema yek tê nav xebatê ne ji bo aborî, ji bo bilindbûna fikrê hatiye. لذلك Engels yekî lawê dewlemendekî fabrîkatör bû. Tê wê manê ku Engels ne ji bo feqîr bû hatiye nava xebatê, كثير وجوه ji bo bilindkirina vê fikrê hatiye. قول عنهم انهم كانوا ثوريين حقا. Bi kurtayî bêjim kesên malbatê û dora min bandor li ser min kirin ku bikevin vê xebatê û dûvre min bi xwe riya xwe berdewam kiriye, min rê ji bo xwendin û xebatê vekiriye. احنا هيك تربينا. لذلك الواحد ممكن يجي الى العمل الثوري اليساري كما قال لينين عن انجلز ليس نتيجه حاجه ماديه وانما نتيجه سمو فكري. انجلز ابن صاحب مصانع وجاء الى الشيوعيه ليس لانه بحاجه ماديه، جاء اليها نتيجه قناعته بحتميه السير بهذا الاتجاه، وجاء اليها نتيجه تسامي اخلاقي فكري. خليني اقول تربيتي بالبيت، ثقافتي، تاريخ القريبين مني بالعيله ساهم بتكويني بهذا الاتجاه، وبعدين طبعا شقيت طريقي خلال دراستي وشغلي وعملي. شكرا كثير على هالتوضيحات. طيب gelek spas ji bo van agahdari. Başe em bên meselekî din e temaşevanên me rastî bihtir dixwazin mesela rewşa Kurdî û li hevkirina bi Mesedê guhdarî bikin. Lê beriya ku ez têkevim di nav vî mijarê ez dixwazim hin pirsada li ser rewşa Sûrî bikim. Di pirtûka xwe de navê pirtûka te krîzê Sûrî kok perspektîv e. Tu dibêjî
شورش معناوي وطوي أو جهورتنكي بنجهين دورتي تينا وهن شرطنوي هنا مثلا سي شرطن بنجهينه يكد بإيديولوجيا كي وهبه أرمانجن وهبه وريفابري هي هبه جبوكو بي شورش بدهين حتى داوي و بدرجي تشتكوا السوري تشيبويا بقناعتي من نشورشه جبركو تاني ملت رابو سرخوا برنجك عفوي يعني جبر خوا رابونا سرخوا ونا رازيبونا خوا نشان بايا لبالي نا ايديولوجي نا بروغرام نا ريبابارتيه تنا بويا جبوه چنده دا جبو من نشورشن ببوري هدو خازم نداشت ترى بيجم كتاب بكولتورة فرنسي نزل بويا وبرورده بويا جبوه چنده هون باش دزانن كو شورش فرنسي بخواجي او جي شورشه كي بي بروغرام بي ايديولوجي دي سريتا ريبابارتيه جيتو نبويا تنقل برنجكي وها جبر خذا رابويا سرندا و نرازيبونا خوا اني بو الزمان بلا راسا يعني دوفرا فرق دناف شورش فرنسا وسوري او بوكو شورش فرنسا دوفرا روبسبيير هنا قدن سروكاتي دركتنا وكدانتون ولافايت وريفابرتيه كرنا جبو شورشا فرنسا يا وبرنا حتى داويدا يعني ازو خازن دينا دا بيجي الجورتا شورشا سوري نشورشا جبركو ريفابرتيه جيتو نبو وباشا اگر وهايا چمت بخوا نبويا روبسبيير وچمت سري نكشان دي جبو بشورشه جبو سوري نقطة كي تنقوت هنقوتية لسوري الروشك اتموسفيرك شورشگري چه بويا وممكنه ببه شورش ودكارجي نبه اتموسفيرا شورشگري لغوري كريترين ماركسيزمي جير سي شرط لازمه جبو ببه شورش يك دستلاتا جور گرنك راربه دستلاتا خود بردوام بكن دو جباتا بني نما كاربن تعمل بكن كو بأيني رنگي بين حكم كرن سسي سرهلدانك گالري بلند چه بده لسوري دو 2011 ده اف هر سي شرط هبون ينجوري نما كاريبون وكباري حكمي خود مشينن وگلجي نما تعملاوي بفي رنگي هبو اف ناوي في شرطين اوبجكتيفن دمينكو شرطين سوبجكتيف هيك مع الاسف نتيجه النقص المريع للحريات السياسيه چیه شرط سوبجکتیف؟ 1958 اوکو ریبرتیک چه به دا بکار به ریبریه ویستر هلدانی گل بکه مقابل وکمن د پرتوکا خود جیگوتیه لسوری 1958 ده دموکراسی و آزادی هیچ نبود لیدم هم هاتن 2011 نه فکرین شورشگری هبو نجی تجربه سیاسی لهر دو آلیا ده ام فقیر بون لگوری من دما سرهلدان گلری چه دبه جبو دمکه نقطه ندیار تیده پیدا دبه کاوی بریوی بکی داری هبه دکاره ریوه بری یک شورشگر درکه پیشته بچه یانجی دکاره پاش دهره و گوبه دجی شورشی او اذا كثير عست ممكن تعمل رده لورا نحو ثوره مضاده يعني المصطلح الصيني كارثه مثل ما بتصير يعني وككوت بزمان الشيني دبيجن كريزة بزمان الشيني الازمه تخلق الازمه بالصيني كارثه بله بزمان چینی کریز تی دو تیان یک کاتاستروف یعنی فلاکت و پاشتچوین یک جی درفت پیشتچوین روشا سوری بوی شکلی نمشیایه و جمعه پروبلمه بهلا اجتر روشا فرانسا بیجن بساری ده سرهلدانا گلری بو لیبل کلوب هبون و در نوان کلوبان ده هفدیتن چیده بون کسین زانان نویسکار هبون ام دکارن بیجن جه گفتگوی نوان کلوبان بنگه هم پارتیین سیاسی هاتن اولی
لێ مخابن لە سووری پارتیên وات hene partiyên hene tu bingehên kulturî têde tunene û bingeh vala weke kartonan bûne. الى اخره. Nav bê naverokin. Ger ji her du aliyan de gel ber bixwînê ji her du aliyan de gel ber bixwînê nehata dehqandin, belkî dikarî bû hêzên şoreşgerî weke alternatîv bihata holê. Sereldana gelêrî ji xwe ber nîşan dide ku ew şiklên xebatê yên berî şerê cîhanê duyem qediyan e. Duya min ev serhildanên gelêrî ji xwe ber nîşan dide ku hereketên berê yên klasîk berî bi mirinê ve çûne û yên nû jî hîn çênebûne. Em di wê rewşê de ne. Weke Gramsci digot beriya roj hilê pîrhevok derdikeve. بعد الحرب العالميه Tîrêjên rojê dihêlin ku pîrhevok birevin ango ronahî dest pê bike. Li Sûrî mirî li ber mirinê ye والجديد يولد û ولم يولد. zarok li ber çêbûnê ne. حكي جرامشي بهالنقطة انه دائما وقت نكون بهيك حالة تاريخيا قبل انبلاج الفجر تظهر الوحوش، ما بعرف اذا الديمون بالعربي تزبط وحوش، تظهر الديمون الوحوش قبل انبلاج الفجر. أشعة الفجر تخلي الوحوش تهرب، لأي أن التغيير قد بدأ. بقى بسوريا نحن لا الجديد ولد ولا القديم مات، القديم عم ينازع يحتضر والوليد عم يدافش لحتى يطلع إلى الحياة. نحن في هذه اللحظة التاريخية أنا أعتقد إلى الآن. اسمح لي فقط تعليق بسيط يعني اكيد انت قصورا من عفو بك از دخوازم السربينا دا تشتكي ببيجن وقوت السوري دا نافبر 1950 وحتى دو 2011 قط آزادية وسربستيا سياسي وسربستيا فكر وكاري وخبات بوليتيكي تنبو بارتيان بوليتيك هبون نابكي بين باروكه باشا از جوارا بيجن دمكو بعث هاتبو اختداري هونجي كتن دناف آنية بيش برويا تبلي بارتيا بعث وهونجي تبلي بارتيا بعث وحكم كريا يعني تبي رامن زاروكاتيا من دم جوان بومال سوريا دمكو قل قاضون ذكرن دقوت نفياتي نان بلد ببويا مش خلقيرا دقوت بس أفلن دنجي خوان ندن لكن جبالكو أف حكم أف بارتيا بعث أف اختبارا الهنبرا امبرياليزم وصهيونيزم دي السكنة دبيكو هون الهندرة ولاقي قاضن نكن يعني هون كرتايي بونا هم باش ببيكر ياري ريجيمه هون بيرا بونا وحرتش تصديق كريا وبهبرة كريا هون باورناكن كو هون جبيرة وشيدا جيبر برسيارن. انت تفضلتي وقلتي انه نا ez bawer nakim. Şima عمليا ji periyada 1958 em dibînin ku dema yek partî dest pê dike. Ev partiya yek di dema Cemal Abdülnasır de navê vê partiya Yekîtiya Netewî ye. جوهر واحد. û di 1963 de ev partî bû Partiya Baas. Tenê nav hatiye guhertin. شهداء Lê naverok eynî maye. واسعة Tayyipbendiya vê periyodê çi ye? لانهيار Partîkî tenê maye, yên din qedexe bûne تعذيبي في السجن. û partiya me buhayê wê bi xwînê daye. Li hembera me lêpirsîn, 70 girtin, işkence وضع سري. hate kirin û di hepsan de bi dehan hevalên me şehîd bûne. Ev periyod heta ji hevketina Yekîtiya Sûrî û Misrê berdewam bûye. اللي هي Ev peryoda yekem bû. معاهدة عدم اعتداء بين الأطراف. اوكي. Peryoda dido ji 1963 heta 1970 berdewam kir. û di vê peryodê de partiya me veşartî bû. Rojname me qedexe bû. Li me dihat gerandin. عبد الناصر سابق الاتحاد السوفيتي وعاد الشيوعيين. Di sala 1970 de Esed hat serhikm û Cebha Netewî pêşverû çêbû. صداقة Xalid Bektaş navê vê kiribû peymana neêjîşkirinê. Xalid Bektaş gotiye Esed pir jîr e. Fikreke pir jîr aniye ortê. Ne weke Abdülnasir e. Ji ber ku Abdülnasir
دوستانیا سوویتی کرد و دجمنای کمونیستین مصری کرد. لی اسد ده همان وقتی ده هوالتیا سوویت یا کمونیستین سوری کردیه. لی هوالتیا اسد و کمونیستان را وان او قاس هم بیس کردیه حتی که وان بفتسین عجقان دیه. او قاس استنگ لبر وان در قصنیه حتی روزنامه وان قدخه کردیه. لی بیرامن روزنامه وانه که فرانسی بناوی الی کرولو شیست و دودا دل شامی بو بخالد بگدار شه هد پیوین چکر. گوت جه پرسی گوت روشا و چاوایه. خالد بگداش گوت ام باشم روشا ما باشه. 8 پارلمانتر و 2 وزیر مهنه لی روزنامه متنیه. روزنامه وان دبیجه باشه چاو روزنامه خود در دخن. خالد بگداش گوت ام بدزید چاپ دکن و سربست بلاف دکن. روزنامه وان گوت پاردون من فهم نکر. تو دکاره دوباره بکی جبو یکی فرانسی تابی هفتین نایی گشتن. 8 پارلمانتر 2 وزیر هنه لی روزنامه بدزید چاپ دده. خالد بگداش جاره کدن دوباره کریه و روزنامه وان دبیجه من دی ساجی فهم نکر لی خویایه اجی جوان عدد روجلاتا ناوینه. روزنامه وان کی ناسکریه لباوه. دوی عجب قاطیه. هسه تنک تولرانس جبو کمونیستا کریه لی نهشتی خباتا خسر دست بکن مجاره یکم بروی آقای رسمی ده 1911 ده وکریه. پارتیین دناب ده پیا پیشورو ده نه برو نجی روزنامه وان فرمی هبو. روزنامه فرمی این وان پارتیان پشتی 2000 دست بکر. پارتیین نتوی و سوسیالیستی و هاد فکرین که دوی روشا هندرین جبو سیاست در و به فدا کرن. پیو خالد بگداش مشهور دوی واریده هایه دبیجه گر رژیم نه لدیجی امپریالیزمی با و هلوستا ما جبو پروبلم هندرین جدا با. أعدنا القراءة وصححنا بعض الأمور ورأينا إنه ما في جبو به مفک موک پارتیا ویانا گالری جنو و روش بگشتی دبر چابر در باز کرد و مگود ام نکارن روشا هندرین یا گالری و پولیتیک جهبدو جدا بکن. جبو به هر دو پرسکری به هر گریدان و گود چیناب یک به قربانا یدن. دوی ام تجاران تاویز ندن آلیه که قربانا یدن بکن. از دویجن راحته کو مرف آگر برده دیروکه. جخوا رسول حمزه تو دویجه یکو بدمانچه لدیروکه دخه و به تانقی لپیش روژه بده. جبو به چنده؟ بهلم کو به مجیک بکری لده بطبونه بینرین. بکا و دمت چبویه؟ العقل مفتوح ومع أخذه بعين الاعتبار كما كان عليه. کوانوکا ام دبینن نوکه یاد تشتی آنا ام دبین نوکه یاد در باسکویه. الموضوعي بس مو دوی معناته بچاوه کی اوبجکتیف لی بینرین. شرط هاتنه گوارتن. ولكن کس تو ملائکت نینه کج آسمانا دا کتبه؟ وإذا بدنا نركب کس به شاشی نینه؟ دوی ام شاشیین خود درسا درخن گر ام شاشیه که بکنجی بلا یه نوبه نشاشیین بریبن. المقدمة الحوار نورينا باشا حتى أنا ببجن أو بيش قوتم بويا أما ورن صار مجارك وطماشا مبان ما أنت ريصادكين اللي هاتنا ومسدا قبل هف كرنه يعني الهب هاتنا من الهب هاتنا الهب كرنه نقبا ومسد بروزا كي مازن الأوتودا دربت يجبركو حد كسي بري خود أبو الهب كرنه نقبا مسد وربا بريا خسد جنبش كي أو قيمان بركتيا هذا بخلا كشخص خود ببینم کو تشتكي قرباش بويا لخل قالك كاس دبجن شما آنها الهب هاتن از بهتر دبجن شما بريا آنها لهون الهب نهاتن از نقربا ودا ومسد قالك تشت النقطين مشترك هيا هم بش هنا شما هون درنج معنا وبريا آنها هون الهب نهاتن. لماذا مو قبل الآن يعني؟ لأنه في الحقيقة بينكم وبين مسد يوجد العديد من نقاط التقاطع والتشارك. لماذا تأخرتم جدا؟ هلا في تقاطع مثل ما تفضلتي اكيد بس كمان في تباعد احيانا. وكو تكرم كري راس نقطين نابرة مدى ين مشترك هنا وين جداجي هنا. والتعددية ولكن إيجاد
راستا يعني نقابات جدابون هيا لما جوان نخص يكون هون ببن يك بارتي كي ديسا بلوراليزم اللي هون كان بلاتفورمي هم باش تشكل قبل بشهرين ما كان ناضج. جبر کو شرطين اوبجكتيف پێک هاتنە ji ber wê me li hev kiriye beriya du meha ev şef nebûn divê ku bawerî hebe bawerî ji tecrübatê û hêdî hêdî digihê astekê û divê bêdîtin çi şaşî çi rastî bûye û bigihê encamê mesele ne tenê ku min hez kir yan hez nekir pirs çi ye pirs ew e ku rewşa objektif çi ye ew zorî dide gelê Sûrî di nava krîzeke însanî rewşeke gelekî xerab de ye divê meriv zû vî gelî ji vê rewşê derxîne Sûrî bûye welatekî berdayî grûpên tekdarketinê ji Amerîka Tirkî bigire heta em bêjin grûpên bi îdeolojiyên cuda cuda heta Rûsya û Îranê jî her çend bêjin legal bin jî trafîka leşkerî ya ku xeterê bi xwe re tîne li ser dikarin li hev bikevin em weke Partiya Viyana Gelerî û eniya guhertin û rizgarkirinê me ji mesed re got Amerîkî fennokin derewkarin Amerîkî wê wetenê bihêlin dema ku roj hilê û dîk ban bikin hûn ê bibînin ku hûn tenê li wê rastê mane ev tiştê got li Tel Abyad û derên din çêbûne Amerîkî dibêjin em ê ji Sûrî û Iraqê derkevin îcar ev hêzên leşkerî yên bi mesed re wê çi bikin wê ew strana dibêjin te migihan nîvê bîrê û te ta li me qetand wê stranê bêjin wan weritandin li dijî rejîm li dijî Tirkiye weritandine li dijî grûpên din û paşê wê ji wan re bêjin xatirê we bay bay بيطلع انه الامريكان طبقوا معهم الغنيه اللي بتقول وصلتونا لنص البير وقاطعتوا الحبل فينا ورطوهم مع النظام ضد النظام وضد الاتراك وما بعرف ضد مين بالداخل كمان وبعدين باي باي شو هذا؟ يا سيد الكريم يعني لو ما كانوا الامريكان ببهر برز دكتورة يعني اگر امريكا نبايا انها داعش محمو خاربة تبو خود زانه تبو خودی الموصل وشنگاله وبالتالي يزيدي تشبويا باشا روسيا الوان درا ليش دار الرجيم الوان درابو لروسيا والرجيم المدناري تشكر نجبوارن بهوارا ما هي التي صدت داعش منذ كوبا لا ez qebûl nakim derxwedana qesed li Kobanê ew Daeş têk biriye ji derve Amerîka hêzên din li ser erdê hebûn ji bo alîkariyê lê rewş ne ew çend zelal bû atmosferek bişûkhe hebû metirsî hebû bawerî baş bi cih nebibû gelek tiştên teferruat hene na hewce nake ez bêjim rojek bê em ê bêjin û zelaltir bikin di şerê li hembera Daişê de يعني لنرجع بذاكرتنا الى ببهر از وقتا ناوی کوبانی بآنی زمانه باشه اما بلا ببیرخن دوی دمیده یعنی چاوا مسئله چه بویا هون دزانن کو داعش هاتیا موصل قرتيه ليش قال سو عراق pardon هم بالتروج تربو دستو خب دايا موصل وليش قال عراق خا دا آلي هروها وكا هوفن وكا جانور وكا باربار باز دانا وجور دركتن بآلية شنگالي وهاتنا رقايا باشه امریکی بتون تمام يعني ورقة قرتنا هلك شلون بر بكوباني هر كسي خواز دا برج بربانا برج بركجوان بترسام وقت وكا هوف وبأورتي دركتنا ليبل الكوباني چند کچن و خورتن جوان بسلاح پرسفک البرخودانا و کارم و لهمدارا اف داعش و اف هوباتیه برخوا بدن و الور بمینن باجار خواه بپارزن يعني اف برخودانا وان دنيا حمو رأيك بشتي حمو حيران ما بون البروانا دا يعني سبريزة كي مزنش دنيا بو
وبضغط رأي قشتي دنيا دا كواليسيون وأمريكا مجبور ما بوم بچين حالي كاريوان بكن وجبوه چنده جوان را سلاح براشوت كريا وببيرنجي مسألة بويا باشا روسيا الوربو ريجيم الوربو چما بهوارا كوباني نهاتنا چما بهوارا كردادا نهاتنا. تلك اللحظة كان يظن مثل ما كان يظن السادات انه 99% من اوراق اللعبة از نبیدیتنی رانه تشتکو چه بو برنگا کدن بویه یا راستی او که هنک لسر عرده دفکرن که وکه انوار سادات دگوت جسدی نوت کاغذ دستی امریکا دیه وان کسان ندخواستن بری خواه بدن هزه کدن دورا ده شخصیک مزن کرنه ایرو جفا شخصیا خواه قبول دکن از نباورم که روسان که مانی کرنه روسان خواه نشاندان که او آماده نه لیجو خودین مسئله برسیوک وکه که دوین نگرتن روژه که وره از هنک دتان لسر مسئله کوبانه درخینم نها هینزویه مسئله کوبانه رایا گشتی روسیا امریکا اوروپا جی تبدا پیره بون کسک نمابو که ندخواست آلیکاری بکه لی او طرفه که آلیکاری دخواست ترجیح کریه که جه آلیه کی بگره نجه آلیه دن تجربه این دیرو که جمعه نشان دایه که امریکی دروینن و بوان باوری نایه تو دوستیوان تونن به شر و پولیتیکا تجارت دکن از وها دبینم او کسی جه امریکا باور دکن پروبلم وان یا تگشتنه و پیوانه هیه او جی دبه گله کزن سیاسی شاشتیان دکن پروبلم اوه که ام فام بکن ما شاشتی کریه و راست بکن بقناتا من چوینا مسد با موسکو در باسبونا خواه در جابر در باس کریه و او گوهرتنه که ده پولیتیکا خواه ده زیوراندنه کریه او بخواه زیورینه بلا کسک نبیجه ما اول هفکرن دزانی بو نه روس نه جی امریکی جوی بخبر بون سه مهان ما به هفر دزی بدزی لسر وی کار کرد کسک نبیجه که روس ما دهفاندنه و کسک نبیجه که امریکی ما سد دهفاندن جبو وی الهفکرنی اب همو پیوین زارو کن بچوک پیوین والانه راست زور بو ما هردوی شان جی لی بدانستندن ام گشتن پیمانه که نه بسیلح اب تجربه که کمینه ده ناف جیانا پولیتیک یا سوری ده جبر کل سوری ده ناف پارتیک ویندن ده تشتکی وها نبویه پیوال لحفکرینه بخواه ده ناف فرهنگی ده در وقت نابه باشا هاي بكود بيجي من تنين 2% من هنا سربي مسألة الهفكرنا بمثل يقولوا أو قابل في الفنش وانجي تمام زفران دنكي تشتد دوجي قريداية بينادا شما ونابوين كريا الهفكرنا ونكريا ريكفتنا يان بيمانا جبوش مذكر التفاهم هي اعلان نوايا الهفکرین هر آلیک نیت افا نشانده ده لی پیمان گاوک بلندتره امین ده گاوا یکم دنه نوايا لی الهفکرین هر آلی نیت این خود بیجن مل سر 5 خالان الهفکریه هر جی نهندکه اذا اخذ المثل من لی گر لسر وان 5 خالان کو مل هفکریه بجی ببن و ببن نمونه و باندور لسر دیالوگا سوری جی بکه دیم گلو گاوه که یانزی وراندنه که گلو گاوه که یانزی وراندنه که تا دوی پرسه سری من تبلر کر و شوا دندی از بخواد که دفکرم از گین فنوی انجامی هنگاو هنه مزنن و هنگاو هنه به چپ و براست دفکن زی وراندنه که دناو وی ده لکود مینه هنجاران گاوه که پچوک بالیه چپه کو بکه 9 درجه و پاشه بالی کی دنده دچه evde de zivraندن tiştekî çê bûye bi qenata min îşaretên zivrandanê heye
افدبر بنجها آماده کرنا دیالوگا پولیتیک و گوهرتنه سیاسی لسوری آماده دکه بکرتایی افگاوه که بنجهینه باشا وأول هذكرن والموسكو بيك آنينا وفرصة من أنها هين السر شرط ومرجن إكو دورة أول هذكرنا هين أزنا كتبنا باروكا يعني بندن وين هذا تقوتيا ما خوستيا قبل هذكرن الموسكو بيك بينن جبركم ما دخست هن مساجن بشينن جحركتيا اف مساجك وادو قصد بشينن شما او حركة سيكية أردنا أن نقول أن موسكو مكان مريح هرکس اون ینکو وی مسئله گودار دکن مساجا کو مخواست بیجن موسکو جبو دیالوگ جهه که راحته مخواست ام بیجن کو موسکو تی دعوت کرن جبو کو رولک بنگهین دناوال هفواتنه که سیاسی بلیزه و جبو شرط و مرجن دیالوگن جبو همو طرفین سوری چه بکن مخواست ام بیجن جدما آلوزیا سوری دست بکر موسکو اثبات کرد جه همو طرفین ناونتوی بهتر یا نزیکی ما هر دو آلیان بو جبر کو پیوین وان نهاتیه گورتن و لما درو نکرنه دبک کو پیوین نلگورد لیمه هبن و بیجن لگور قناعت آوان اف ایف درستن بزمان را امتد دکجین و ام لهب دکن وكدن ما نقاربو جدربي موسكو هبدو بديتا لسر من قناعتك هي للظلمي بنار لسر من هم جزائر امريكي اوروبي هي از نقارن بچم اوروبا ودرندن مالوان آوا او هاتن ام هاتن برا لي هاتن ابو موسكو قيمتك يا معنوي وبوليتيك هي او بقى وينا باش فهم دكن وككو اجي فهم دكن ما خاص اما ساجي بشينن جو هر كسي جو تكليه وان بكريزا سوريا رهيه ما فاش جوان را بيجن تكليم بموسكو تكليم بيشكتنينا و حسابي وي بكن ام ناليزم باشا دمكو وزارة كار درفا و دليغاسيون مصر بشوازي كريا دعينا روجيدا دليغاسيون كي ترك لموسكو بويا قالوا التصادفية يا تشتكي دنها يا شمعوا دليغاسيون ترك دعينا دميدا لموسكو بو اليوم أنا كنت عند نائب وزير الخارجية الروسي إنه الجام جيجيلي وزير كاري درفا بوم يا روسي زيارتك رسمي بوم وقت خبر زيارتا من مديادة بلابو ما بحث مثلا دليغاسيونا تركان كش براستي دليغاسيونا تركان روجك تشتي هفديتنا ما هاتبون وانا راندويا خو يا بري ابطال كربون تركان جو روسا غازين كرنا وقوتن وهفديتن بمرة أورغانيزه كرنا تشتي هفديتنا بالدليغاسيونا سوريا وقدانو بجمر رقوت وأس شاهدم جوان رقوت لي وبخار راندويا خو لباش خطيه گر هم باهاتنا راندويا خو يا بري هونه بريا وان باهاتنا وراندو گوهر لياب مسد وفيانا بارتيا فيانا جاليري بري ايار ببو اسمان بباچكان ناي وشرطن وبيجن ما جقص وكريه مثلا شرط وهابو انها من جواره سرك اشكركش خاصش بوغي بار باكرنا باشه قالك سباسش بوكو قد برسل سري هناك نمينه باش او اني زمانه لي اف تشتكي وقت يا انا تشتكي دخ بيرا منه شما موسكو نابر جبو تركيا وكردان الهدينه لاڤرۆف ناو خویانیا خۆدا لە شامەدا گوتیە مۆسکۆ هەر و خەرب بوو دەرێ ئێک و گروبن چەکداریان دەمەک و کریزن نافخۆیی سەرن نافخۆیی هەبوو دەناو بیانیش بۆ ملەتن دن مۆسکۆ ببوو جی لە هەڤ هاتنە
ما دام وهاي وهر لافروف نمونية أفغانستان ويوغوسلافيا وهنا قدنجي تين زمان ودبيجي ما قالك جي دايا جبو قالك جروب جبو الهبل كما أنا موسكو أفرول ناليزي جبو كرد تركيا الهبين. لا وبدك الاطراف المعنيه حتى أنها أمريكا المجار دستين قادة قرتية قاضي غير ليش قالي كيدن دبي هردو طرف حاكم قبول بكن يلعبوا جرج هردو اليان و نابرجي نية قبول كرين خار نامش ان يلعب لگوری من ایرو شرط چه بونه که موسکو بکاره ترکی و کردین سوری لهر بینه الروس على تکلین با جالی موسکو و کردین سوری رهیه جالی کی دن ناخوازه ترکیه حادث بکه پولیتیکا اوه و تشتین ممکنه پیک بینه و قرزین توش گروور بکه و بکاره به دجواری لهمبر هف سوک بکه تذكروا مثلا وکدن دسری ده ریوبریا خسر گلک جاران چون ترکیه هبدو ددیتن وغير الخارجيه لهذ رودنشتن آنها مابونه تروریستی جا هلا صاروا ارهابيين بعدين الامريكان بيلتقوا امریکی بقصد و مسدره رودنین ترکی دنگی خناکه امریکا دنگی خناکه تنج روسان گازنا دکه هذا الكلام اف گوتنین ندرسن وغير عادي بمعنى نه انه از باورم جبر کو هلوستا ترکی غير بدنگه مرشحين او نامزد جبو کو هلوستا بگهرینه دوی وما في حل دوی کو هلوستا بگهرینه تو چاره کدن یا وان تنیه جدر وی کو هلوستا بگهرینه تدوير الزوايا لندخل باشا أما ورن أو ترمولوجي يعني مصطلح كوا درخستيا هون تم بكارتين دبيجن جروفر كرنا قرزية توش و أما بنا بحث بكنا أما تكبرنا باروكا الهفكرنا باراجراف هي كمان تكزدك يكيتيا جل سوري وآخوينا دا بين باراستنا يعني هون سردينا دا أسرار ديكن قالك تشتي سردينا دا هاتنا قوتن من بيساندنا ليك تشتكو أز دخوازم ببيجم أو باراجراف نبحث فدراليزم نبحث سيستم نافندي بنافناكي ليه وكا حقوق ناس أز دبينمكو أو باراجراف قالك تشتا دبيجا تبليكو وخوستيا مغلق بهنن وجارك دم وبنافنا كريا جبر تشن جبركو دوي باراجرافي هون دبيجين يعني دستهلاتية يعني كاروبار النابن وهريمة تين زمان وأمجد دزان إن الجورموتاو دي سيستم فيدراليزم وبوليتيك الدنيا ده حمو دو ميثود هنجبوك وكاروبار نقابة نابن وهريمة بكار باكرنا يانجي دستور و بيجي كاروبار هريم أبد وبناف بك وحرتش تكون لك يا باري هريمة إدي دبي باري نافند يانجي دستور ودجة كاروبار نافند أبا يكاد الدوس السيل تكون لك يا دناف نافند إدي دبي إيه هريمة ود بيمان خدا وقوتيا كاري دربة وكاري برافاني وكاري إيكونوميك إيه نافند قالوا أو كنا بناف كرنة فدراليزم أب جمع ماري بنايا تخوستيا أو قرزية جروبر بكم لا مركزيه بشكل مطلق دنا بارتیا مدجی قرزین توش هنه یک جوان قرزین توش فدرالیزمه هر وها پارتیا ما دنا شرطن ایرو ده لسوری اوتونومی جی قبول ناکه اف جی جبا ما قرزیک توشه ام لدجی نناوندیه که مطلقم ام لسوری سیستمه که ناوندی و پیرا جی نناوندی دخوازم مادام اوقات قرزین توش هنه ما چاوا بکاری با لحواتنه کوها بکرا و وسیقه که امزه بکرا هوی ابو ام لسر وان قرزین توش بقفزن لسر بقفزن و گروور بکن اف ذکری قوميه دپیوم جبوكو اذا بيمكن تجمعون فاهم بكي باشا الجغرافيه شما أمل دجي فدراليزم جبركو فدراليزم السوري كراسك فراها وجدك هذا لا 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 في مكونات كثير مع احترامنا لكن هي المكونات
السوري تشل اتنيك وأول هنا مذهب وعشير هنا غير دي ذكر نظا في مسألة ده أم جناب درنا كيفن بروبلم مزنا أنا ببهرة از راوسته از نكارن دينا هذا بهلم كتب بردوان بك يعني راسته تدبجي تشل حب جدا كومبوزيشن جباك سوري هنا راسته لأفانا دا نابا وكا بروبلمي كردا بس نكاري فانا دا عيني رنجيدة الوان بناره ما بس عمل نتني بروبلمين نتوي بو توجيه السوري هم بس هم كومبوزيشن أولي مذهبي عشيري وأتنيك ونتوي كيف تشل حب هي أجي مسؤولة بأي بخامة ام دو قاتل لبنان حفظه يعني حجده رنگين جدا هنا اجواكي انا فدراليزم ده شرط ايرو دل السوري اي معناها تقاندنه اف ولاتي كو بپیمانا سایکس بیکو چه بویه ولاتي کی سربقایه و 7 سال بري اف سينور هاتی دانين يعني تي معنا تكشونا في ولاتي اف جاليكي حاليا دن اوتونومي جي بو هرمن كو يك نتو تده هبه للجمع هرمك كو يك نتو سدي ست تده هبه تنيه سوريا المطلقه اللامركزيه حاف لجمع جهة جغرافيك ونت تبلها تنانا بدك دوله ودي بين يوغوسلافيا تشبويا دبي امجوي درس بسينين ده شرط ان سوري ايرو ده سيستما نناوندي تيوي واتيك وقلب بدولة دمينة مركزيه وماليه والى اخره ليرو احتياجا ما بدولة كرت هي دابك غرب بلاد جنوب ابابك اكونومي راك سربيا دولتك جمارة لازمة جبو سياسة دربة وبارستنا ولاد بك دولت لازمه جبو بانكا مركزي و بتشي بلند بكه فدراليزم استكي بلنده مع الناس المباشره جي بيش كتن مدنيتك اللي بيش تي جخارة لنمايا سويسرا بنارن لا يمكن تروح الى لا مركزيه فلتانه بيامن لانين كومنين سوفيت جي جنومنايا سويسرا قرتيه كومنين سوفيت حكم قلب لسوري ازادية بوليتيك و تجربه سياسي چنبويه تو نکارج مشکل در باسی سیستم نناوندی یا به کنترل بکش بولو ما فرموله کی زیرین پیدا کریه ننابرا ناوندی و نناوندی ده لگوری وی فرموله بروانی و دست ناوند ده به جبر کو این ارد میان سوری دبن لاگرکریه ده هنه کار در و هر وها اکونومی و دست ناوند ده بمینه جبو جنوب ولات بيانا كرن وبتشو بانكا مركزي رابع تشتندن كو دمينة دبر مجارة لهفكت هاتنه هذيرو نقارم برسيفا تبدم وبيجم سينوري نافندي وننافندي لكي درنا دبيكو سوري حمل هفروني النقاش بكر جبركو ست برس دمسلا نافندي وننافندي دهنا دبيكو سينوري كارو بارن هر طرفي بين الزلال كرن دبي ديالوجك آزاد دنابرا طرفین کل سر اردینه بیت کرن و به آلیکاریا پسپوران اف مجار وره زلال کرن د دنیای ده فکرک نو و یم بریا خو حمور ریش کریه بسر ناکده میا من فکرکو بسر دکبه فکرانو کو جراستیه و حقیقته وی جهید دخلقه دوی امچاره نو لگو راستیه خود پیدا بکن نکو کوپی بکن لازم نقعد كلياتنا حتى نشوف كل اللوحه من كل زواياها حتى نقدر اف شارجي وقال سوري پیدا بكه 50 سنه على الاقل والا نا امريكي نا سعودي نا مصر ونا روسيا يعني انا ام بخارا پیدا دکن وازي مثلا انا هر یک جمع پارچه که سوري ناس دکن السوري مساله الدساتير وكيفيه صياغتها باشه از تبلی دیتنا تدبن کوچارک الگورخا بعفرینن و نکو امه هرن جخلتن دن کوپی بکن و جبركو ايران بصندوق دستور سوري الرجبه از ذكرم وين منابد مساله افريقيا باشور الدبي ولاتي افريقيا باشور جبوكو بكارب السيستم نجات بارستي دركه بنشخره شاركي ببينن اوانا دانا چونا دستور ملتن دن کوپی نکریا او د دستور خدا گارانتی دانی بون جبوكو حمو عرف حمو رنگ وك هربن وديمقراطي وبيش ده بيتشو ما في المروبة بباراستن الشرط مرجن خدا الهبونة خدا الراستية خدا نرينة والجور في راستية خدا
شخورة شاركي أفراد بنا أز بجم دقيقو أم جيل شرط مرجن سوري بكن وشخورة أم شاركي بعافرين تشتكي الجور ما أم شي بكن ليه بلي أز نبتر السر مسألة يوغسلافيا جبوتي جبركو بروبلمي يوغسلافيا برنكتي يجبركو الور سيستمكي از بجم فدرالي يان نافاندي يان جدايتي هبويا بروبلم جبر برنكتي بروبلم يوغسلافيا دركتي يجبركو حركسي او ملة جدا مجبور ذكرن بزوريدا بهفرا بمينن يعني بروبلم دركتيج مجبور كرنا بهفرايا نجبر كو جدايتي هتبو رومت كرنا والحاصل مجارك يدوروا درجة ام نكرن بر السردة بسكن نشخو مسألة يوغسلافيا مرب قيماني دايتم بلا رويفا عندك ازدو خازم الفرتاني نختكي بتشوك زلال بكن دناب الهف كرنا خدا وقوتيا كاري برافاني كاري دربة ايكونوميك عاود نابنده دبك وهم بحثا ايكونوميك بكن براستي هون دخازن ايكونوميك بيجن يانجي براستي ودخست بحثا ماليتي وبجية دولتي بكن جبركم حرب معي متشتغل مالية جزء من الاقتصاد ما بس ما بتشاي سوري قشتية لناي ويمانيك وبتشين هرمي تنبن استثمارات مركزية متى دي باربكرنا الدولة مندي بنك مركزي وشابكرنا برايه وبالتالي ممكن تقيم مشاريع مركزية في المناطق والمناطق ممكن تقيم مشاريعها المحلية دبي بيزاني نافندا دولتي جي بروجين كار اي مزن كلوي هرمن من جوان مسؤوله غير سيستم نافندي به جي نافند كاره بروجين كار لوان هرما تشيبكه اوانا بتشا نافندي تشيدبن بعين وقت ده هرم دكارم بتشا خوين محلي بروجيان شكل بحث او بلافكرنا بترولي وجنمه ومسألة او برسنتاج فازش صديدة حتى يعني بينا ده لا هسانا وممكن بينم تجارة كده لقام شلو بنفس سمينار كده من اني بوزبان من بو جسدي بنجي هاتن ما هريما جزيرة تي جسدي 15 رونشتوان جورن والدولات جبت شيء دولتي سدي سد وانا جزيرة ولاتي جنمه اشك كان هي ارت لهبو وارضي وانجي تنبو وقت بجن سولتشيكر باس دمشق امنتن الجزيرة لإدلب لحوران والدورة شامي جيروش وهابو نافن زك مزن بو يهر تجداد قرتينه وددزه وهرين پاشگو خستنه اف جيبو سدن كو نرازي بونك جواكي ويا سياسي دركبه ما بچامي خوديت انجامي وچ دبن جبا ويد بجن لسوري بروبلمك مزن هي بيكو سيستمك نافندي اباب وصلاحيت بدن هريمان بروبلم چارسر نابه مثلا چاوا ناوند دکاره لهمبر گندلیین لقامشلو عمود دلبستیه دركبه باشا يعني نا البيع كده مسألة استثمارات يعني يطرمه شاوا نابند بكاربه بزانه بك هرم بيوستي جبوينه ده بتشي هيا شاوا بزانه بكي جانواري ده يعني ايكونومي بيش ده بده برسدريكا وكده بيجن هرم وشهرداريه الجور او تثبيتك ونابه اكسبرسيون ده بيجن ديمقراطيه محليه البته وقت هذا من قريب وديتنا خاط في الاحتر بقولها عم دبيجن دبي مجلس مركزي جي جشتي هذا ومجلس دنجي نونارين هريمان بيك بي ياكو هبونا مذهبي اولي اتنيكي تدا بشتار به هل بجارتن جبو في مجلس دوام بيجن كونغرس دبيج هر هرمي بخون نوناري قال بجيرنو بشينو كونغرسي ودبي هر هرمي مجلس قال يا بتشوك هذا ودبي المجلس قال دسر ريبابريا هرمي ربا لبالي لجمع قال يكي ريبابريا دايا يانجي مديري الكتريكي يانجي بوليس جيد ترسه جبوفيتش عند دبي قال دريا مجلس قرة او صلاحية تاخذ بقرداس دبي قال باوري بخابينه او دسلات ضاربه جبركو مامور دولة بقراني بربك جندلية بدتشن مالا مستميان دزيه دكشينه شارت تاني اوه كو قال في شيخة كنترول بكن عندي اسئله كثير
مخابن يعني وقت ما كر بلاد دچا وقالك برسي من هبوكو من دخواست از برسي ما زي نكاربم از دم سر او بندكي هيا ناف المذكرة لهبها تنه وثيقية لهبها تنه دبيجا او بند دبيجا تجربة خسرية ديمقراطيك تبلي باشو شاشية خود تجربة مهمة ودبي وام جاء استفادة بكن والهند درن جهندن سوري كاربينن يعني او جوي تجربة تطبيق بكن وقت نختي بوزيتيف جبي تجربة هون دبجن او قانون وبريارن كو هاتبو قابل كو هاتبو آبتنا دوار مافن جنابا راسة براستيد آلية جنابا قلت قابل قرن هاتبو تثبيت كرنا جبو مافن جنا جبو وك هفية آلية كوتاية آلية أزبيجن كو سيستمي هفسروكي حتى يعني ما بهستيها كل وان درادا دما كل برلمانتري روج آباد وخاصة هناك قانون يعني بريار بدرني برحق جنادا مير ما في وان تنبوكو دنجي خو بدانا تاني جنال مجلس دنجي خو بدانا لكن أزديسة بالبرسل مثلا أنا بيجن أو مسألة ليجيسلاسيون أو قانون وبريار دواري جنادا باوردي كيكو ام دكارن بينادا مثلا الادلب بيك بين الجهه او جبهه النصره لوان ضربويا القانون والوان ضرب بين تطبيق المساله جنادا ممكن قالوا وكدن انا هون دكارن دناف لجنه دستور جبوت شكرنا دستور كانه السوري او تشتن ريبابريا خسر بيك اني بجبو مساله جنا هون حاول تدين جبوكو دناف دستور السوري انه اف مافجي بين ناصين دريا هر تشتي بيجم هين لجنة دستوري كاري خو نكريه بجدي دست پێ نكريه هين خبردانه وقر وها بردان بس 10 سالين دن جي ويابش ناقده وأجي نلقور دلي بارتيا مايا لبالي تشتكو لقور دلي مايا يا سيا ريبابريا خسر كود مسألة جنان ده وجبو مالباتي ومافين سيفيل ده كشكتيه دومرا كيج الترقوتية وجبهة النصرة والإدلبي بمينا وكي قوتية وخلق إدلبي جبو جبهة النصرة جدل نترس جدل دستري فعلا وليس قولا وكيج الترقوتية كو جبهة النصرة بكريارين خوا وبتشتين كو لعرضي بيكانينا رياكسيونك لجم قل تشينكلية كو دافازا رجيمك سيفيل وياسايناكن هر وها جنومير بقازم بالراستي نتني ببيف بلا امر تشتان بديالكتيك بنارن باشا اسبرسا خوا بريا داوي بكم زيارة لافروف وجيجيري ساروك وزير روسي الشامي چند روز بشتي اول هف كرنا ومسدا هاتو اورتدا چبويا قال له دنقابة حرب تشت بيواندي هيا تكري هيا انه عملوا لقاء نهلك واشترى بيجن تجي وك وزيرة تركان دكشي يكو جروسارة قوت واج قست هلديتنا بمستا دربريا هاتنا ما تشكر تقري دانا وي بهورتني باشا لافروف قوت ام هاتن سوريج بو بيوانديين خواد جاركي دنبر بشعب درباس بكن بشتي ودفيدا ما داويدا جهورتنكي بنجهي للسوري والجيهان تشيبنا روسيا دبيني دمكي كو جهورتنكي مازن السوريا والجيهان تشيبويا الجوروا كيجان جهورتنا ما بس لافروف تشيه أذكرهم بالتخميني فكرة خو بيجم جبر كل لافروف تشتك جمر نقوتيه وتشتك للسيرفي نانفيسيه دما لافرو ده 2012 ده شو سوري خطبة بربجورد شو نو دست بكربو خطبة دولت بين خربي داكتني دبو إيرو بشتي حي سلام تشبو خطبة بري يا دادكت بلند بو ويا بلند بو دادكه جي خو هرتيه دنگه دله یا کو بلند بده شبويه شرط اکونومیک هاتن گوارتن همو استاتستیک وی دبیجن لشکری جی هات گوارتن یکو مایه هزن سیاسی عالم کردن جا اروپا پیربوی وکا مارکس نافلکریه او امریکایه يعني باوایه کدن هزاوان یان لشکری و آبوری هفدو ناگرن نه هزا پولیتیک لجور هزا لشکری
لجيره هيزا بوليتيك لجور هيزا لشكري لجيره دري برافاجي بو نهال جام روس وچين هيزا ايكونوميك بلنده لهيزا لشكري نزمتره لأبرا وشوها بردوام ناكه امبر به دنگه نودچن نبستا لافروف جي في مسألة جي أبو روش هاتيه گوهرتن دنگه هاتيه گوهرتن و دوی بي گوهرتن جي حاکمین هرمی یان دوی بین گوهرتن یان جی بین گوهرتن یان دوی خبی کرن جارek idin tune jiyan divê bimeşe jiyan pêş derdiçe û wê nesekine li bendî wan lîderên ku ji berjewendiyên xwe yên teng pê ve tiştekî nabînin في حال ثاني الحياة تمشي لن تقف عند تحجر وجمود بعض النخب السياسية التي لا تفقه شيئا إلا مصالح الضيقة الخاصة. دكتور شكرا. دكتور از gelek ji dil spasiyete dikim bi rastî diyalogê me pir xweş û dewlemend bûye û bi navê xwe şexsî û bi navê xebatkarên çarpel medya carek din em te spas dikin ku bi xwendina me ji bo vê bernameyê we qebûl kiriye. Gelek spas. gelek spas ji te re jî ez pir serbilind im û kêfxweş im şerefek mezin e ji bo min ku min bi keça mehela xwe taxa welatê xwe me bi hev re hevpeyvîn kiriye spas ji we re تماشاوانên me hêja me qasê imkanê xwe me ew werger ji vî bernameyê me kiriye ez hêvî dikim ku li gor dilê we be û eger qusûrekê hebûye têde ye ez ji we uzr dixwazim û em hêvî dikin heta carekî din her hûn şad û aram bin êvar baş. êvar baş heta carekî din her hûn şad û aram.